U organizaciji Istorijskog arhiva Kruševac, Narodnog univerziteta iz Trstenika i Centra za društvene delatnosti Civitas u galeriji Likovni salon u Trsteniku otvorena je velika dokumentarna izložba pod nazivom Srpsko-turski ratovi od 1876. do 1878. za nacionalno oslobođenje Srbije. Jedinstvena prilika da se upoznaju najvažniji događaji novije srpske istorije. Po rečima organizatora ove značajne dokumentarne izložbe u Trsteniku, cilj je bio da se više govori o ovom važnom periodu za srpsku istoriju, ali i o godišnjici sticanja nezavisnosti Kneževine Srbije. Ova izložba nam je značajna zato što nam je u stvari to podsjetnik na možda i najznačajniji period u našoj novijoj prošlosti, jer pre 140 godina Srbija je stekla nezavisnost. Nekako je taj događaj prošao ove godine potpuno nezapaženo. Sem nas, samo je još jedna ustanova u Srbiji obeležila ovaj događaj, a to je Vojni muzej, jednom izložbom slične ovakve sadržine. Zbog toga smatramo da naši sugrađani su privilegovani u državi da proslave rođendan, 140. rođendan naše zemlje u novom veku. U Trsteničkom likovnom salonu izložene su fotografije i litografije sa motivima sa ratišta, vojskovođama iz ovih dugogodišnjih ratova koji su trajali u periodu od 1876. do 1878. godine. Meni je drago što ima ovoliko učenika, pre svega jer je najviše njima i namenjeno ovo, s obzirom da ova izložba pokriva gradivo 7. i 8. razreda, odnosno 3. i 4. godine gimnazije. Pored fotografija, mi ovde možemo da vidimo reprodukcije nekoliko poznatih umetničkih slika iz tog perioda, ali takođe i litografija koje su bile popularne u tom istorijskom periodu. To su litografije iz nekih italijanskih novina koje su evo sad tek drugi put izložene, tek drugi put Istorijski arhiv Kruševac ovo izlaže i eto baš kod nas u Trsteniku. Tu imamo i portrete značajnih ljudi i onih koji su bili vojskovođe u to vreme. Jeste, verovatno najzanimljiviji ljudima je pukovnik Rajevski, koji je došao kao dobrovoljac iz Rusije, služio u srpskoj vojsci tokom oslobodilačkih ratova 76. do 78. i on je kasnije poslužio velikom piscu Lavu Nikolajeviću Tolstoju kao inspiracija za jedan od glavnih likova u romanu Ana Karenjina za grofa Vronskog. Izložba Srpsko-turski ratovi od 1876. do 1878. godine za nacionalno oslobođenje Srbije u galeriji Narodnog univerziteta u Trsteniku biće postavljena u narednih mesec dana i mnogima može poslužiti kao pravi mali čas istorije i podsjećanja.